Pozdrav i dobrodošli na xtutorials.com, najbolje mjesto za video tutoriale na hrvatskom jeziku. Ono što ćemo danas raditi se zovu WordPress Custom Fields. Znači nastavljamo dalje sa WordPressom, ovo je vrlo zanimljiva tema i mislim da će većini vas ovo biti poprilično korisno. Custom Fields, najbolje što sam preko Google Translatora uspio naći za hrvatski je prilagođena polja. Što je otprilike ono što ćemo mi raditi u WordPressu? Znači mi ćemo za svaki post napraviti nekakva prilagođena polja, odnosno custom fields, u koje ćemo moći unositi nekakve podatke. I to ćemo napraviti na primjeru web sajta koji radi recenzije knjiga, recimo. I znači šta će tom web sajtu trebati? Trebat će mu znači prednja stranica na kojem će biti te nekakve recenzije. I to bi trebalo znači ovako izgledati. Znači imat ćemo sliku knjige, imat ćemo recimo naziv autora knjige, žanr knjige, godinu izdavanja knjige i tako dalje. Znači imat ćemo te takve nekakve podatke za svaku knjigu. Da ne bi morali znači sve to ručno upisivati unutar našeg WordPress posta, pošto će svaka knjiga biti po jedan post, mi možemo napraviti prilagođena polja u koje ćemo jednostavno samo unositi vrijednosti, recimo godina izdavanja 1992. Naziv knjige, taj naziv i tako dalje. Znači i to želimo napraviti na našoj prednjoj stranici. Prije nego što to počnemo raditi, otićemo u našu WordPress instalaciju koju već koristimo neko vrijeme i obrisat ćemo sve postoje. Čisto da počnemo malo iz početka. Ovo ćemo move to trash. Ok, kad smo to napravili, ja ću sad pauzirati video i otiću nam izabrati na WordPressov sajt, otiću nam izabrati nekakvu temu. Pa kad nađem nekakvu dobru temu, se vratim nazad i nastavljamo raditi prilagođena polja, odnosno custom fields. Ok, nakon dosta traženja, na kraju sam odlučio koristiti temu koju smo već bili koristili jedanput, koju smo bili instalirali prije. Znači ako ste pratili ove tutoriale prije, trebali bi imati temu koja se zove Asusena. Ako ju nemate, odite na WordPress.org i probajte ju pronaći ili jednostavno koristite neku drugu temu, nije bitno toliko. Možete koristiti ovu Assidious temu koju smo prije koristili. Ok, znači sad kad sam izabrao novu temu, još sam u međuvremenu dok je video bio pod pauzom napravio jednu stvar, a to se zove updateanje WordPressa. Ako ste primijetili, prije mi je pisalo ovdje žuta poruka da bi trebao updateati WordPress jer postoji nova instalacija. Nažalost nisam to snimio, možda sam trebao, znači ovdje ste jednostavno trebali klikniti update WordPress automatically i WordPress bi se automatski updateo, odnosno obnovio na najnoviju verziju. Znači, pošto sad koristimo novu temu, ova tema neke stvari nema, pa ćemo to morati uključiti. To smo isto sve prije radili. Znači, recimo, ako odemo u tu temu, odemo pod all posts, add new, primijetit ćemo da ova tema nema post thumbnails. A znači, to će nam trebati, post thumbnails će nam trebati da bi mogli prikazivati sličicu knjige uz svaki naš post. Znači da ponovim, naš sajt će raditi recenzije knjiga. Na prvoj stranici će biti prikazana zadnja recenzija i te recenzije će se sastojati od teksta nekakvog, od slike knjige i od nekakvih prilagođenih polja, odnosno nekakvih podataka koji idu uz knjigu. Recimo žanr, godina izdavanja, izdavač, pisac i tako dalje. Ok, ono što ćemo mi sad napraviti, prvo je da uključimo za temu Asusena, da uključimo post thumbnailse i to ćemo vrlo jednostavno napraviti tako da odemo u Asusena, znači mapu u kojoj su sve njezine datoteke, otvorimo si functions PHP i unutra jednostavno upišemo ovo. Ću kopirati i pastat samo. Znači add team support post thumbnails. Ovo smo već radili prije, čak mislim nekoliko puta. Ako stisnemo F5, primijetit ćemo da smo dole dobili novi box u kojem možemo staviti featured image, odnosno post thumbnail. Ok, sljedeću stvar koju ćemo napraviti, znači moramo pripremiti malo našu temu da bi nam sad dobro izgledao.
Znači, slike knjiga su većinom, znate kakve su knjige, tako da je slika knjiga većinom uža nego što je visoka. Znači, moramo promijeniti kako će nam izgledat naši thumbnaili. Znači, otićemo na medija. Nisam dobro stisnio. Otićemo na medija i sad ćemo reći medium size nam neće biti 200 puta 200 što bi dobili kvadrat, nego će nam biti 70 puta 109. Vi si naravno možete tu izabrati neku drugu veličinu. Ja sam si pripremio neke slike pa želim da recimo bude otprilike tih veličina. Stisnut ćemo Save Changes. Ok. Znači sad smo promijenili i thumbnaile i spremni smo za rad. Odemo na All Posts. Možemo kliknuti tu Add New i idemo unijeti našu prvu knjigu. Znači naša prva knjiga će se zvati Igra prijestolja. Tu ću izabrati nekakav tekst, otiću ovdje. Tak, i to ću za sad reći Save Draft, zato što sam zaboravio jednu stvar. Znači, bilo bi dobro da naše knjige budu poslagane po nekakvim žanrovima. Znači, izabrat ćemo kategorije i dodat ćemo nekoliko žanrova, recimo, ali prije toga ćemo obrisati sve ove tu kategorije, ali će nam one sam smetati. Znači, kliknut ću ovdje dole Name, Bulk Actions, Delete, Apply. Tako, i vicevec ćemo isto obrisati. Ok, i sad ćemo dodati nekoliko novih kategorija. Znači, može biti ovak fantastika. Znanstvena fantastika. Pa možemo staviti putopis. Povijesna. Kriminalistička. Tak. Znači dodamo čisto nekoliko kategorija u koje ćemo stavljati ove knjige. Znači tu smo riješili već žanr knjige. Ok. Otićemo ponovo na All Posts. Igra prijestolja. Znači imamo naslov knjige, imamo tekst knjige kao nekakvu recenziju. Igra prijestolja bi bila kao nekakva fantastika. To ćemo se izabrati za kategoriju i sad možemo dodati knjigu i sliku knjige. Znači otićemo na Set Featured Image, otićemo Select Files i rećemo Game of Thrones. Open. I tu ćemo stisnuti Use as Featured Image. Save all changes. Tako, i sad će nam ovo biti slika naše knjige. Ok. Sljedeća stvar koja bi bila dobra da napravimo, znači di u igru ulaze ova naša polja, recimo da želimo za svaku knjigu imati ime pisca. E sad mi to možemo napraviti ovako ručno, znači ovdje upisati ime pisca i upisati nekakvo ime. Možemo upisati izdavač i tu upišemo nekakvo ime i tak dalje. I tak bi morali raditi znači za svaku knjigu. To ne želimo, nego želimo napraviti nekakva prilagođena polja koja će jednostavno biti namijenjena za upis takvih nekakvih podataka. Kao što vidite ovdje trenutno nemamo prilagođena polja, nemamo ih zato što od WordPressa 3.1 ja mislim ta polja su sakrivena. Sakrivena su dok ih prvi put ne koristite. Znači ja ću otići ovdje pod Screen Options i uključit ću si Custom Fields, odnosno prilagođena polja kako smo ih odlučili zvati. Odemo Custom Fields. I možemo zatvoriti Screen Options. Custom Fields su nam se tu pojavile. I sad idemo, šta nam prvo knjiga treba? Znači moramo znati tko je napisao. I napisat ćemo Custom Field ime pisca. George R. Martin. Ok, super. I stisnemo Add Custom Field. Idemo dodati drugo polje. Recimo idemo dodati izdavača. Izdavač. Tu možemo upisati recimo algoritam. Znači ovdje upišete ime polja, odnosno naziv polja, a ovdje upišete vrijednost tog polja. Idemo dodati još jedno polje. Godina izdavanja.
I tu ćemo upisati, šta ja znam, 1992. Nadam se da se fanovi ove knjige neće ljutiti što ne znam kad je zapravo knjiga napisana. Znači ime pisca, izdavač, godina izdavanja. Žanr smo ovdje mogli napraviti kao custom field. Recimo žanr knjige. Ali bolje je da napravimo to kao kategoriju. Fantastika. Tako da možemo kasnije, znači na našem blogu, ako budemo imali puno recenzija, možemo izdvajati nekakve recenzije po njegovoj kategoriji. I mislim da je za sad to dosta tih prilagođenih polja. Znači imamo ta nekakva prilagođena polja, super, možemo reći publish. Ok. Znači to smo sve riješili. E sad, kad ja odem na moj WordPress, stisnem F5, vidimo da smo dobili naslov knjige, to je dobro. Dobili smo čak ovdje field under Fantastica, to ćemo malo promijeniti, to je isto ajde ok, ali nismo dobili ni sliku ni naše prilagođena polja. O tom ćemo u nastavku, znači moramo prilagoditi našu temu da bi prikazivala, prvo da bi nam prikazivala thumbnaile, pošto to nismo uključili. Znači uključili smo da možemo mi stavljati thumbnaile, ali naša tema trenutno ne prikazuje thumbnaile, zato što ih nismo nigdje stavili da se prikazuju. I moramo napraviti da nam se prikazuju prilagođena polja. Ali prije nego što to napravimo idemo dodati još jednu knjigu, čisto da vam pokažem kako ćete, znači kad ste prva polja unijeli, kako ćete unositi za druge postove ta ista polja, znači te iste podatke. Ok, tu smo sve snimili, možemo ići na add new. Sljedeća knjiga će nam se recimo zvati Potpuni raspad. Ovdje ćemo isto nekakav tekst ubaciti, isti čak. Potpuni raspad je znanstvena fantastika, sci-fi. Featured image ćemo izabrati, znači select files i to nam se zove znači Snow Crash. Open. Use as featured image. Ok. Kad smo to napravili, sad, znači, pošto smo prvi put već koristili ta custom fields, sad nam je odmah na drugom postu se one ovdje pojavljuju. Tako da ne moramo ići ovdje na screen options. Isto tako, ne moramo upisivati ona prijašnja polja, nego jednostavno odemo ovdje na select i kažemo mu, znači, idemo prvo reći ime pisca, to je Neil Stevenson. I kažete add custom field. I onda ponovo izaberete, znači sljedeće je izdavač, to ćemo isto staviti algoritam. I add custom field. I znači ostala nam je još godina izdavanja, ne znam, 1990. Add custom field. I znači na taj način sad za svaku knjigu možete dodavati ime pisca, izdavača i godinu izdavanja. Ja ću sad kad prekinem ovaj video dodati još 2-3 knjige čisto da imamo nešto na sajtu. I u nastavku ćemo obraditi kako ćemo prikazati naša polja i kako ćemo prikazati naš thumbnail i tako dalje. Iako smo prikazivanje thumbnaila već radili, isto čak mislim nekoliko puta. Evo, ja sam sad u međuvremenu uneo još nekoliko knjiga. I sad prvu stvar koju želim napraviti je prikazati sliku te knjige. Znači nećemo odmah preći na prilagođena polja, idemo prvo prikazati slike, zato što smo to već radili. Ja ću otići u Asusena mapu. Otići u indeks PHP njegov, znači indeks PHP prikazuje sve ovo što nam se tu prikazuje na početnoj stranici, sve ove tu tekstove. I naravno, sav naš kod ćemo pisati unutar takozvane petlje, znači the loop, oni to nazivaju u WordPressu. Znači petlja počinje uvijek if have posts, while have posts the posts i tu završava sa end while. Ovaj the content je znači ovaj ovdje tekst. E sad, ja želim znači da mi se knjiga, slika knjige prikazuje tu iznad tog teksta i krajnje ćemo sa desne strane staviti podatke o knjizi. I to ću napraviti na sljedeći način, vrlo jednostavno, a to je da ovako, znači iznad ovog the contenta ću gore napisati klas podaci o knjizi
o knjizi i dodat ćemo još klasu clearFix. Zato što ćemo unutar tog diva floatat neke elemente, tako da nam on treba biti clearFix, tako da ovaj ovdje tekst ispod ne bi prelazio gore na našu sliku i tako dalje. Znači, kad sam to napravio, unutra ću si staviti jedan span i nazvat ću ga slika knjige. Ok. Kad sam nazvao taj span slika knjige, moram pozvati na neki način tu sliku. Sliku pozivamo ovako, znači php the post thumbnail medium. Znači ovdje su vrijednosti medium, large i thumbnail, ja mislim. Sad ću pokazati zašto njih koristimo. Znači the post thumbnail, ovim govorimo, ok, prikaži mi sad onu sliku koju sam stavio u svaki post i nek bude veličine medium. A kao što smo na početku ovog tutoriala smo u medija naredili da nam medium size bude širine 70 i visine 109 piksela, znači za prikaz nekakve knjige, i dodali smo te sličice u naše postove. Sad bi to trebalo raditi zapravo. Ok, F5. Evo ga. Znači tu nam se prikazuju sad slike knjiga za svaku knjigu. E sad sljedeća stvar koju želimo napraviti je prikazati podatke o toj knjizi. Defaultni, odnosno osnovni način da se to napravi je vrlo jednostavan. Zapravo upišete samo ovako php the meta i to je to u biti. Stisnemo, snimimo i tako. I sad su nam ispisani ti podaci. Znači ime pisca Darko Macan, izdavač Dark Horse, godina izdavanja 1999. I tako dalje i tako bliže, ali to nije ono što mi zapravo želimo napraviti. Zašto? Zato što kad upišete samo ove dmeta ne možete kontrolirati točno kako će to izgledati. Znači ne možete raditi neke malo naprednije operacije na tim podacima. Zato mi nećemo koristiti dmeta. Ako odete čak i na WordPressov kodeks i pogledate si, znači za custom fields, prvo vam je ovo, znači dmeta da se koristi. To donekle, čak bi nama zapravo u ovom našem slučaju ovo bi čak dobro odradilo. Kao što vidite, ok, prikaz je sasma ok, ali mi ipak želimo to malo napraviti kompliciranije, tako da možemo, u slučaju da nam treba, da možemo kasnije te podatke malo reorganizirati i malo ih bolje napraviti. Ili dodati im nekakve nove stilove, ili ih ispisati na nekakav poseban način i tako dalje. Ili ih zapravo promijeniti im poredak. Znači sad kad pogledamo ovdje imamo prvo ime pisca, izdavač, godina izdavanja. Šta ako želimo prvo staviti godinu izdavanja, pa izdavača, pa tek onda ime pisca. Znači to ne možemo napraviti, tako koristimo samo ovaj tag dmeta. Onda koristit ćemo znači jedan drugi tag, ali prije toga ćemo napraviti ovako. Znači pošto će nam ova polja će nam biti nekakva lista. Znači napravit ćemo unordered listu koju ćemo dati klasu polja. I ja ću tu napisati, zapravo prvo ću si zatvoriti ovaj ul, otvorit ću si još jedan li. I ovdje ću napisati da recimo, znači prvo polje koje želimo da nam bude ime pisca. E sad, kako ćemo mi izvući to polje? Vrlo jednostavno zapravo. Odemo u code.txt. Zapravo ja odem, vi ćete si ovo najvjerojatnije morat prepisati. Ili ću staviti dole ispod tutoriala. Zatvorimo ovaj li. I sad imamo znači ime pisca i onda se iza toga nešto ispisuje. I kao što vidimo, to je naredba echo get post meta, post id, name i true. Znači ovo će ispisati ne kao što je dmeta ispisivalo. Dmeta ispiše ime pisca i onda njegovo ime, na primjer Dan Simons. U ovom slučaju ova ovdje komanda ispisuje samo vrijednost. Znači mi ovdje možemo napisati bilo šta, ne mora pisati ime pisca, može pisati bilo šta. Znači ispisuje samo vrijednost. I ispisuje vrijednost iz polja koje se zove kako. Znači ovdje moramo upisati ime polja iz koje želimo izvući vrijednost, a ime polja će biti ime pisca. Snimimo.
F5. I kao što vidite ime pisca Darko Macan, ali sam ja ovdje ostavio, znači kad sam ovo kopirao, ovo trebamo obrisat. Znači ime pisca Darko Macan, super. Ok, idemo sad ispisati drugo polje će nam se zvati žanr. E sad, rekli smo žanr nije prilagođeno polje, nego je žanr kategorija. Žanr. I kategoriju ćemo jednostavno ispisati ovako. PHP the category. Ja ću ga kopirati tu odozdola. Šta radim sad? Aha, ovako. Kopirao sam ga odavde jer kao što vidite kategorija nam se već ovdje prikazuje tu. Field under, znanstvena fantastika. To možemo obrisati, ostaviti kako god. Znači sad će napisati žanr, PHP the category, kad to snimimo. Kao što vidite žanr, znanstvena fantastika. Zašto zelene boje? Zelene boje zato što ova tema zelenom bojom prikazuje linkove. Znanstvena fantastika nam je trenutno link. Ako kliknemo na njega, prikazat će nam se sve knjige koje se nalaze unutar kategorije znanstvena fantastika. Kao što vidite, imamo ovdje samo 4 knjige. Igra prijestolja nije tu zato što je Igra prijestolja samo fantastika. Ok, znači upisali smo žanr znanstvena fantastika. Idemo dalje. Izdavač. Znači, sad ću opet kopirati ovaj kod od imena pisca. I ovdje ću jednostavno umjesto ime pisca napisati izdavač. Snimim. I vidim da mi je ovdje ostalo žanr. Kad sam kopirao, znači izdavač, tako. Izdavač Dark Horse, super. I idemo, još nam je ostala godina izdavanja. Znači, prekopiramo, ovdje napišemo godina izdavanja. I tu napišemo isto godina izdavanja. Znači, ova tu imena koja upisujem, da još jedan put ponovim, nam se nalaze ovdje. Znači, ako odemo u All Posts, odemo u Grendel Tales recimo, i vidimo, znači, godina izdavanja, to nam je ovo što smo sad upisali, ime pisca, izdavač. Znači, točno mora biti upisano kako ovdje piše. Znači, ovo su imena naših polja, a ovo su vrijednosti naših polja koje ispisujemo. Kad snimim, znači godina izdavanja 1999. Vi sad naravno možete tu napraviti stvari tipa da to malo bolje stilizirate, da malo ljepše izgleda i tako dalje. Ova tema je dovoljno dobra, tako da nam je ovo ispalo odmah praktički kako sam si otprilike to zamislio. Znači imamo ime pisca i tako dalje. Možete recimo ime pisca podebljati, možete podebljati baš njegovo ime, možete podebljati baš ime žanra i tako dalje. Znači to sve riješite nekako u CSS-u. Još jedna stvar koju bih htio pokazati, znači ovo nije jedina primjena ovoga, ovo je najosnovnija primjena prilagođenih polja. Prilagođena polja su zapravo puno kompliciranije i možete s njima raditi puno kompliciranije stvari nego što vam ja sad ovdje pokazujem. Jedna od tih stvari, recimo, bez veze ovako. Recimo možemo dodati još jedno dodatno polje koje ćemo, nazvat ćemo enter new. I recimo možemo nazvat website knjige, evo, bez veze. Website knjige. Znači da našim korisnicima da našim korisnicima damo mogućnost da odmah sa naših sajta mogu otići na, ne znam, recimo oficijalni website knjige, ako knjiga ima takav website. Tako da možemo ovdje recimo napisati, ja ću sad otići na Google. Grendel Tales, evo, uzet ćemo recimo ovaj prvi link. To nam je od Grendel Talesa, ja mislim da ja jesam u Grendel Talesu, jesam, dobro. I sad tu možemo jednostavno uzeti i kopirati ovaj ovdje link.
Znači, ovaj link smo kopirali i ja sad to fino snimim. Update. I sad, ako stisnem F5, neće se ništa dogoditi, zato što nisam još uvijek rekao WordPressovom templateu di da ispisuje i na koji način da ispisuje taj link. Znači, ono što bi mogli odmah na brzinu napraviti, da napravimo jednostavno ovo. Tu napišemo website knjige. Website knjige i ovdje napišemo isto sajt knjige. Snimimo, stisnemo F5 i kao što vidite imamo sad ovdje ovak website knjige i dobijemo ovo. Nama se to naravno ne sviđa baš, ne izgleda najbolje, a i da bi korisnik sad otišao na te website, jer pazite, šta zapravo ta polja rade. On ispisuje samo vrijednost, a vrijednost u polju je trenutno samo ovo. I da bi sad otišli na taj sajt morate ga obilježiti, kopirati, otići u novi tab i tu ga pastat i onda otići na taj sajt. Ali mi se tu možemo dosjetiti jedne vrlo zanimljive stvari. Znači, ovaj kod ovdje, php echo get post meta post id website knjige i true, taj kod nam ispisuje ovo tu. E sad, kako bi mi od tog mogli napraviti link? Pa vrlo jednostavno. Nećemo ovo nazvati website knjige, nego ćemo ovdje napisati posjetite službeni website. Posjetite službeni website. I sad ćemo tu staviti link. Napisat ćemo ovako href jednako je. E sad, znači ovaj link koji nam se tu ispisuje ćemo jednostavno staviti u href. Znači uzet ću ovo ovdje, stavit ću ga u href, PHP će to ispisati unutra i na taj način ćemo dobiti link. Znači ja ću ovo tu sve urisati, posjetite href, tu ga moramo zatvoriti A i ovdje još jednom zatvoriti A tag, snimimo da vidimo šta ćemo sad dobiti. Posjetite službeni website i vidimo da nam je to link i tu dole možete pogledat, znači vodi na http. Znači to kliknem i na taj način smo napravili link. Ajmo još jednu stvar samo pokazati, malo kao kompliciraniju. Možemo, šta ja znam, htjeti dodati još jednu sliku uz ovaj. Neće baš nešto najljepše izgledat, ali možemo to napraviti. Znači, želimo dodati još jednu, recimo, veću sliku uz ovu ovdje sliku koju imamo. Napravit ćemo sljedeću stvar. Otiću ovdje i dodat ću novo custom polje i njega ću nazvat slika, veća slika, recimo. Istisnut ću add custom field, za sad neću još nikakav value upisivati, tu mi WordPress prijavljuje nekakvu grešku zato što nisam upisao value. Jednostavno ću otići tu u ove slike, otiću u galeriju i reći ću mu show i kao što vidite, samo malo, file URL, ću tu kliknuti. Znači kad kliknem file URL, dobit ću URL od slike baš. I sad ako ja uzmem ovo, sve to obilježim, kopiram. I jednostavno ću ovdje gdje piše veća slika kopirat ovaj URL koji zapravo vodi do ove velike slike tu. I reći ću mu add custom field. I sad šta s tim možemo napraviti? Slična stvar kao i kod ovog linka. Znači ako upišemo ovdje jednostavno, da vidim kako smo to nazvali, veća slika. Ako tu upišem veća slika, ovako samo. Znači tu mogu čak napisati neki naslov, veća slika. Dobit ću naravno samo vrijednost iz onog našeg polja, a ta vrijednost je ovo, http localhost tralala. To nam se ne sviđa nikako. Znači mi želimo prikazati veću sliku.
Ista stvar je kao i sa linkom. Znači, samo što nećemo koristiti ahref tag, nego ćemo koristiti ovo. img src i znači u source, odnosno u src, ćemo upisati http, odnosno url do slike. Znači u source uvijek upisujete gdje se slika točno nalazi, a mi smo sa ovim poljem dobili gdje nam je ta slika trenutno. To snimimo i da vidimo što će se sad desiti. Evo ga. Znači sad smo umjesto čistog onog linka dobili smo automatski nekakvu sliku. Znači na ovaj način možete raditi mali milion stvari. Možete napraviti sajt o automobilima pa sa custom fieldsima upisati podatke od automobila i tako dalje. Znači ovo je malo naprednija funkcionalnost WordPressa koja vam omogućava zapravo da radite dosta vrlo zanimljivih stvari. Kao što sam rekao, ovo je tek totalni početak prilagođenih polja. Znači ništa ovo je sve super jednostavno, zapravo prilagođena polja možete koristiti na milion drugih različitih načina, da vam se svi ti podaci upisuju u bazu, da ih izvlačite na poseban način iz baze, da čak možete uspoređivati nekakva polja i tako dalje. Iako je to dosta kompliciranije, najvjerojatnije ćemo neke od ovih stvari obrađivati u sljedećim tutorialima, neke naravno nećemo, ali neke stvari ćemo još pokazati što se tiče ovih prilagođenih polja. Sa ovom temom definitivno još nismo završili, niti ćemo najvjerojatnije uspjeti u ovim tutorialima baš sve oko ove teme obraditi. Eto, kao i u prošlom tutorialu, molim vas za sve ideje ostavljajte mi dole u komentarima, vidim niste baš to radili, tako da ja moram izmišljati svoje teme. Ako vas nešto baš jako zanima, molim vas to pošaljite dole u komentare, pa ćemo probati tu neku temu ako je dovoljno zanimljivo obraditi. Za sad pozdrav i vidimo se i čujemo sljedeći puta.